Ancha yaykumosan ventananta niwanchik kunan día devoción matutinanchik. Chaypajta invitaygi munasqa kuyamasi kicharinayguita kay libro de Romanos capítulo 14 versículo 19 pi. Maypi ninka hinata. Ajinaga imachus allin kausayman pusaqta qatina. Purahmanta kallpachakuspa. Apóstol Pablo kaypi parlawanchik munasqa kuyamasi imachus allinta ruwan kawsayninchikta chayta qatiyachana nispa. Hinaptij allin concienciawan noqanchik ruwana tiyan tukuy imata, pero qanta pukuwaj imataq concienciari mana allinta ruwaspa yuyayninchikman hamun parlawanchik Espíritu Santo ama hinata ruwanaychu karqa nispa. Chay conciencianchik chayqa obra Espíritu Santuta. Noqanchik allinta ruwana tiyan munasqa kuyamasi. Allinta runamasinchikta chantapis noqanchikta. Ajinaqa yaykusan yuyayninchikman anchay hina chay ventananta, pero si noqanchik mana allin concienciawan trabajasun chayqa nina lauraypi kanchik, laqhapi kawsasanchik. Diosninchik kunan día invitasuyki qan qatiyachanaykita imachus allinta ruwasan kawsayniykita. Bendiciones.